zadovoljstvom prihvatio poziv da se pridruži nama ćiriličanima i da vas koliko mogu u ovim godinama u kojima sam podržio. Ali bih više voleo da u ovom trenutku mogu da vas pozdravim i poželim uspeh u ime ustanove koju je pomenuo gospodin Kojić. Ali na moju žalost to ne mogu učiniti. Ta ustanova je u svoje vreme bila istinska Srpska akademija nauka i umetnosti. Ona je imala i poseban odbor za ćirilicu koji je radio na tome da se to službeno, zvanično pismo, po Ustavu zagarantovano, što više širi po Srbiji. Međutim, taj odbor se ugasio. Istina je da akademija ima kao službeno pismo ćirilicu i da ga ona neguje, ali nažalost ona čini i takve stvari koje zaslužuju kritiku. Ovo nije mesto da ja kritikujem akademiju, ali jedno od tih mesta koje zaslužuje kritiku je to da Srpska akademija nauka, koja je i osnovana kao društvo srpske slavosnosti, je imala zadatak da neguje istoriju, tradiciju, jezik, kulturu srpskog naroda. A šta se danas događa u akademiji pod ovim rukovodstvom koje mi imamo? Međunarodni skupovi se održavaju na stranim jezicima. Uvijek je do sada bilo pravilo da službeni jezik u Srpskoj akademiji nauka kao i službeno pismo bude ćirilica. Međutim, pristalice Velikog brata su odlučile da se skupovi međunarodni održavaju na engleskom jeziku. Umjesto da se srpski prihvati kao službeni, pa da se onda simultano prevodi na koje god hoćete jezike, stanje u toj akademiji tako eto kako je. Ali nisam tu da kritikujem tu ustanovu, ali bih voleo da u ime te ustanove zaista mogu da kažem Srpska akademija je uz vas i uz vaše dobre namere da se borimo za ćirilicu. Ja se veoma radujem što su me letos posjetili vaši predstavnici i što su tražili da vam se pridružim. Učinio sam to od srca sa ubeđenjem da mogu da prisustujem, da mogu tu i tamo nešto da učinim, ali da mnogo ne mogu i da pomognem. Mene raduje da vi uporno stojite iza toga da se treba boriti za ćirilicu i ja sam za to da se treba boriti. Ali pitanje je na koji način možemo da osvajamo društvo ovo naše srpsko koje je potisnuto, svesno potisnuto kad je reč o njegovoj duhovnosti, pa kad je reč i o toj kulturnoj tekovini kako je pismo. Nije slučajno ćirilica potisnuta i nije ona potisnuta samo danas. Smišljeno je ona potiskivana još u prošlom komunističkom sistemu. Podsjetit ću vas, možda oni stariji to i znaju, ali mlađih koji ovdje nema mnogo, nažalost, ne znaju sigurno da je službeno pismo Jugoslovenskoj narodnoj armiji za vreme komunizma bio latinica. Da smo imali u ono vreme u onoj našoj Jugoslaviji jednu fabriku koja je proizvodila pisaće mašine, a ih je proizvodila samo na latinici. Dakle, iz tog vremena već potiče ovaj pritisak na naše pismo. Ali promjenom sistema, promjenom vlasti, svi smo sigurno očekivali da će biti bolje, da ćemo negovati to naše pismo na kojem je napisano naše Miroslavljevo evanđelje i na kojem se sva naša kultura nalazi u pisanoj formi. Međutim, nažalost, vlast se menja, a ta antisrpska politika i antićirilička politika opstaje. A ja se bojim da smo mi ovdje svi koji smo, a ne sumnjam da takvih ima mnogo, posljednji mohikanci koji smo eto zaduženi da se borimo za to pismo i treba da se borimo i treba da istrajavamo, ali dalje imamo i mogućnosti da nešto učinimo ako iza nas nestane, ne stoje oni, ne podrže nas oni koji bi bili dužni da stoji za toga. Da im to bude primarni zadatak, između ostalog, da uvedemo to pismo kao službeno pismo, da nemamo ne samo latinicu, nego i te silne strane natpise, i ne samo u Beogradu, nego po svima gradovima Srbije, pa čak i po Srbiji. Kao što reče malo pre Dobrica Erić, samo su neke pekare
i da izvinete još ne samo pekare, ja bih pohvalio ovdje i mnoge zanatlije, časovničari, i frizeri, i mesari, ostali ti ćirilici. Sve ostalo je latinizovano. Smišljeno se na tome radi i zbog toga smo dužni da se tome odupremo, jer ja sam uveren da u našem narodu itekako postoji uverenje da je to zločin prema narodu, prema njegovoj duhovnosti, prema njegovoj kulturi i prema njegovoj budućnosti. Želim vam puno uspjeha u vašem radu. Hvala.